omukushushani nago abakristaayo bashabokurwayo bakasiima Ruhanga abw'embabazi n'esaasi zabagiriire emyaka yoona ei bamazire omu nsi ngu ahabw'okuba tahabw'okukunda kwabo nk'abantu. Ebi byagambwa ori omureeberezi wa Western Kore Diocese Right Reverend Bishop Johnson Twine Omujuni obu yaaba yebembiire okushabira izooba. Omwaka ogu katumuteera omu ngaro munonga so okusiima Mukama. Ninyenda kumanyisa hariho ebyokumanya ebyakukoreire, hariho ebyakuhaire, hariho ebyakushizeho, hariho ebyorikumanya kwonka hariho n'ebyotarikumanya. Bishop yagaruka yahanangiza abakristaayo obuteegwa kusiima abo boona ababayambire bakabakorera ebintu bikuru ebitari bimwe na bimwe omu magara gaabo. N'okwishuka tukasiima abantu bataahi baitu. Omwaka ogu hariho abantu abaine bakukoreire omu kushemerwa omusaasi. Just we cannot live in isolation. Bishop yaja abakristaayo okurugayo bakaronda abebembezi abarikutiina Ruhanga abanyamazima kandi abarikutaanana n'ekibi ky'enguzi nk'oku Biburi erikuragiira omu bwire bw'okuteera akaruuru. Itwabateezi b'akaruuru nimbahabura obutinye n'ekirabo kyarangu okuruga 18:21 kandi otorane omu bantu boona abashaija okukosa harimu abakazi abashaija ekyokubaza ab'oburyo. Twasiima Ruhanga munonga watusyaho izooba nk'eri ryakibanza okwokubanza omwaka ogwa Mukama waitu gw'2026 n'embabazi. Amakuru agagasha kwa Justin Nyakeisiki hamwe na Olivia Nasasra aha bwa Tayari West.